Koliko je opasna korona? Svaki od nas uzima određeni rizik na sebe. 3000 ljudi svaki dan pogiba u prometu, pa ipak većina ljudi se vozi svaki dan automobilom na posao. U krajnjoj liniji kad igrate nogomet, ok, zdravi život, ali riskirate nekakvu ozljedu. Kod rizika od korone nas zaista zanima koliko je ta korona opasna. Odgovor na to pitanje trebao bi nam dati Nacionalni stožer civilne zaštite, no mnogi su ljudi izgubili povjerenje u taj stožer zbog njegove nedosljednosti i pristranosti. A to je povjerenje jako važno. Nama zaista trebaju te informacije o opasnosti korone. Koliko od ovih 10.000 ljudi za koje ste rekli da su se zarazili koronom u Hrvatskoj, koliko od njih nije imalo nikakve simptome, koliko od njih imao blage simptome, 37,5 temperaturu tjedan dana, kašalj, malaksalost i takve stvari, a koliko od njih imalo zaista teške simptome, upale pluća, da su bili životno ugroženi i koliko je ljudi umrlo od korone, a koliko je ljudi umrlo sa koronom. Zato, poštovani stožeraši, nemojte zastrašivati ljude, nego dajte nam ove konkretne podatke da bismo znali koliko je korona stvarno opasna.